Aha, hanyuma uyu munsi wa 24 wa shampiyona y'Ubwongereza niyo tugiye kuganiraho. Iyi ni Triple Sports Arena, aho muri comment mumbwire equipe ya Arsenal imaze gutsinda ibitego bigera kuri 42 kugera kuri uyu munsi muri Premier League. Ariko muri ibyo bitego 42 umukinnyi ufite ibitego byinshi ni Victor Gyökeres ndetse na Trossard, ari nabyo banganya n'ama own goals amakipe bagiye bakina yagiye yitsinda. Abandi ni Bukayo Saka, Declan Rice, Merino bafite ibitego 4. Ese Arsenal ni defo cyangwa ni collectivité ya equipe ku buryo abakinnyi bose ashobora gutsinda ntagire utsinda ibitego byinshi ngagere mu 10, 8 gutyo hejuru? Tugende hasi muri comment tuganire, twiganirire bimeze gute. So manuka aho ngaho hasi muri comments umbwire se ni defo cyangwa ni collectivité ya equipe Triple Sports Arena.